Pozdrav svima, ja sam Tvrtko iz Enzite. Danas radimo unboxing za najnoviji Hurumov sokovnik, to je model H320N. Sokovnik je znači tek stigao, imamo ga u prodaji i vjerujemo da će se mnogim kupcima svidjeti zato što je Hurom s tim sokovnikom uspio dobiti ono najbolje što smo do sad očekivali. Idemo vidjeti što se nalazi u kutiji. Klasika, znači Hurumove upute i jamstvo se uvijek nalaze na vrhu. Međutim, ono što nas zanima je kako izgleda. Da, ono što je Hurom uveo super i kod ovog modela je to znači da imate ovaj odvojivi plug za struju, tako da vjerujem da će se to mnogima svidjeti u slučaju prebacivanja sokovnika po... Evo ga, to je baza. Mehanički prekidač, što je fenomenalno, baza je malo dizajnirana, odnosno malo drugačije dizajnirana nego prethodni sokovnici. Hurom je kod ovog modela uveo i neke druge boje, tako da vjerujem da će mnogi pronaći idealnu boju za njihovu kuhinju. Ono što nas sve zanima normalno je nova komora za cijeđenje koju ima Hurom H320N. To je to. Sokovnik, kao što rekoh, malo dizajnom je drugačiji od prethodnih modela, međutim ono što ga resi to je definitivno veliki otvor, znači 136 mm, kroz ovo apsolutno može ući sve. Komora gornja se normalno kod ovog modela sastoji od ovog praznog dijela i oštrice koja usitnjava namirnice. Dodatna stvar koju ovaj sokovnik ima je potisnik, ponovno je ubačen ovoga potisnik kako bi se u slučaju da neka namirnica se tu automatski ne povuče dole u komoru za cijeđenje, možete malo pogurati i na takav način ubrzati ovoga proces cijeđenja. Pogledat ćemo što se još nalazi. Da, tu je ovoga potisnik s četkicom za čišćenje sita. Posude za cijeđenje, odnosno posuda za cijeđenje soka i posuda za fufu. Što je još? I sito sa širokim rupicama za gusti sok. Sad bismo svakako pogledali kako komora, odnosno kako ovaj dio funkcionira. Znači ono što je drugačije kod modela H320N naspram prethodnika je dodatno, možda ćete u biti, možda se vidi, ali vjerojatno ćete kad ga budete kupili to primijetiti, postoje male kao točkice, rupice na viku za cijeđenje. Hurom je to ubacio kako bi dodatno stišao sokovnik za vrijeme cijeđenja. Pretpostavljam da možda ste neki doživjeli, možda neki ne, da onako nekad zna se čut kao nekakvi zvukovi ovoga dok se tiješti voće i povrće. Sa ovim su u Huromu napravili da dodatno sokovnik radi tiše. Sito je znači metalno kod Huroma H320N, što znači da s ovim sitima možete uistinu dobiti fantastičan bistri sok, što je naravno mnogim kupcima jako važno. Komora je po pitanju održavanja jako jednostavna za pranje, znači veliki je otvor kroz koji izlazi sok i ono što je kod Huroma fenomenalno je otvor za pulpu se uistinu samo otklopi, tako da doslovno s mlazom vode se sve ispere, nije uopće nekakva, nije potreban veliki angažman da bi se komora oprala. Kod ovog modela Hurom je ubacio, kao i kod prethodnih starijih modela, ovaj držač sa silikonskim metlicama. Na takav način se u biti sok prilikom cijeđenja skida sa sita i automatski unutar komore se sok promiješa, tako da kad ispuštate sok automatski dobivate promiješani sok. Malo jesu nešto drugačiji ovi stope, nazovimo držači sita, međutim normalno svaka generacija i svaki model ima to posloženo drugačije. Sad ćemo ga sklopiti čisto da vidimo koliko se brzo sokovnik može ovoga složiti nakon pranja. Nam je to isto svima ovoga ključno. Ubacili smo ovo, ubacili smo ovo, ubacili smo ovo.
je dosta brzo. Svakako još zaboravio sam napomenuti, znači kod ovog, sokovnik se ne može u stvari, gornja komora se ne može skidati dok nije sve odvojeno, jer ima taj zaštitni osigurač. Hurom je kod ovog modela ubacio i silikonsku brtvu između spoja, znači komore i baze, tako da ne može doći do nekakvog curenja soka ili bilo šta. Mislim da sam u biti uspio dotaknuti sve što je trebalo spomenuti vezano za ovaj sokovnik i to je to. Ekipa, vjerujem da ćete uživati u njemu kao što uživamo i mi. Pozdrav!